Pozdrav svima i dobrodošli na ovaj video na kanalu. U epizodu ću vam pokazati 5 jezih misterija koje ostaju neriješene. Svi volimo jeze, priče i misterije koje prkose logici, bilo da vjerujete u duhove i paranormalne pojave ili ne. Ove priče će vam naježiti kožu. U nastavku možete pročitati 5 misterija koje nikad nisu riješene. Na 5. mjestu slučaj Taman Shud. 1948. godine na Somerton plaži u Adelaidu u Australiji pronađeno je tijelo nepoznatog muškarca koji nikad nije identificiran. Policija je u blizini pronašla i kovčeg za koji su vjerovali da je bio njegov. U njemu je bila odjeća i još par sitnica, a sve oznake sa predmeta su bile uklonjene. Na komadiću papira koji se nalazi u džepu misterioznog čovjeka pisalo je Taman Shud, posljednji redak Rabaita of Omar Khayyam. Knjiga je poema napisana na perzijskom jeziku. Liječnik koji je vidio bilješku na TV-u kontaktirao je policiju sa informacijom da se upravo ova knjiga pojavila na stražnjem sjedištu njegovog otključanog automobila. Iz prijemerke knjige je bio istragnut upravo taj komadić papira. Na poleđini knjige su se nalazili koordinate oznake koje još uvijek niko nije uspio dešifrovati. Ime koje se nalazilo na prednjem dijelu knjige dovelo je policiju do žene koja je rekla da je dala knjigu čovjeku po imenu Boxall tokom Drugog svjetskog rata. Vidjevši otisak gipsa mrtvog čovjeka, potvrdila je da je to bio Boxall. Činilo se da je misterija riješena, sve dok se nije otkrio da je Boxall zapravo živ i da posjeduje neoštećenu verziju knjige. Slučaj je postao još interesantniji jer je žena koja je identificirala čovjeka živjela u Glengelgu, posljednjem gradu koji je nepoznati mrtvac posjetio prije nego što je otputovao autobusom do svog konačnog odredišta. Žena je zamolila policiju da ne zabilježe njeno ime, pošto je bila udata i željela je izbjeći skandal. Zbog policijskog propusta njezin identitet je sada također nepoznat, a slučaj Taman Shud i dalje ostaje kao jedan od najmisterioznijih slučajeva u Australiji. Na 4. mjestu Shanti Deva. 1930. godine Shanti Deva iz Delhija, Indija, koja je tada imala 4 godine, rekla je svojim roditeljima da je nekad živjela u mjestu zvanom Mutra, sada poznato kao Mathura, da je bila majka 3 djece koja je preminula u toku porođaja, te da joj je prethodno ime bilo Ludgi. Budući da je djevojčica uporno tvrdila kako je ovo istina, njezini roditelji odlučili da detaljnije istraže njenu priču. Ispostavilo se da postoji selo koje se zove Mutra i da je u njemu žena po imenu Ludgi nedavno umrla. Su Shanti u selu gdje je počela govoriti lokalnim dijalektom i odmah prepoznala muža i djecu iz prethodnog života. Čak je govorila tačno i na 24 pitanja koje su potvrdila da poznaje sve činjenice o životu Ludgi. Na 3. mjestu duh Fredija Jacksona. Ova jeziva fotografija snimljena je 1919. godine, a prvi put je objavio Sir Victor Goddard. Umirovljeni RAF časni 1945. godine. Fotografija je grupni portret Goddarda eskadrile, koja je služila u Prvom svjetskom ratu na brdu HMS Dedalu. Na fotografiji se pojavio izoblasno lice Fredija Jacksona, mehaničar kojeg je slučajno ubio propeler aviona 2 dana prije nego što je fotografija uskana. Njegov pogreb se održao upravo taj dan kada je i grupni portret uskan, a svi članovi eskadrile su lako prepoznali njegovo lice. Iako je od dana kada je fotka slikana i dana kada je objavljena prošao veliki broj godina, fotografija i dalje ostaje misterija, pošto niko nije uspješno dokazao manipulaciju, a slučaju da niste primijetili duh pogledajte na slici iznad. Iza glave 4. vojnika u gornjem redu s lijeve strane crvene strelice. Na 2. mjestu nedovršena utrka James Watsona. 3. septembra 1873. godine čovjek po imenu James Watson je prihvatio izazov da obori rekord u utrci od 30 km koja počinje u gradu Leamington, a završava u Coventryu. Hvalio se svojim vještinama i brzinom i stoga je bio izazovan da ih i dokaže. 2 prijatelja, Hammerson Burns i Barham Weiss, su ga slijedili u kočiji, a Burns je sa sobom ponio i kameru. Watson nikad nisu izgubili iz vida, a često se okretao kako bi razmijenio poneku riječ sa prijateljima koji su ga slijedili. Dok je trčao sredinom ceste, Watson je iznenada posrnuo.
Nagio se naprijed i kratko vrisnuo. Vise je kasnije rekao, to je bio najgori mrtvački zvuk koji smo ikad čuli. No kada je Watson krenuo da pada uz tu strašnu viku, umjesto pada na zemlju, on je potpuno nestao u vazduhu, prije nego je i dotakao tlo. Fotografije često dokazuju ovu priču Watsonovih prijatelja jer su je uspjeli fotografisati. U mekanom blatu bili su Watsonovi otisci copala na jednom dijelu ceste su dali jasan dokaz da je trkač posrnuo i tu su ih nestali. Uskoro je nastala velika potraga za Jamesonom, ali bez uspjeha. Bizarno psi koji su pomagali u potrazi su nerado dolazili do lokacije gdje je Watson navodno nestao, od tada ga više niko nikad nije vidio. Na prvom mjestu SS Orang Medan. U februaru 1948. godine brojni brodovi koji su se nalazili u blizini Indonezije su primili poziv za pomoć iz nizozemskog teretnjaka SS Orang Medan. Jeziva poruka je glasila: svi oficiri, uključujući kapetana, leže mrtvi. Moguće je da je cijela posada mrtva. Nakon ove poruke uslijedila je sljedeća jeziva otkucana Morezova kodoma: ja umirem. Kada je prva spasilačka ekipa stigla do broda, nekoliko sati kasnije pokušali su da stupe u kontakt sa brodom Orang Medan, ali nisu dobili nikakav odgovor. Zatim su poslali ekipu da se ukrca na brod. I ono što su otkrili bio je zastrašujući prizor zbog kojeg je i danas Orang Medan jedan od najčudnijih i najstrašnijih misterija svih vremena. Svi članovi posade na Orang Medan su bili mrtvi, njihove oči otvorene, glava okrenuta prema suncu, raširenih ruku i sa predstavljenim izrazima lica. Čak je i brodski pas bio mrtav, pronađen je kako reži na nevidljiv neprijatelja kad su bližili kotlovnici. Spasilačka posada je osjetila hladnoću, iako je temperatura bila blizu 44 stepena Celzijusa. Odluka je donesena da se brod odvuče natrag u luku, ali prije nego što su počeli, iz broda je počelo izlaziti dim. Spasilačka ekipa je napustila brod, a Orang Medan je eksplodirao i potpuno. Trenutno postoje 3 objašnjenja za ovu misteriju. Prvo je špekulacija da je brod prevezao neosiguran opasni materijal, drugo je trovanje ugljičnim monoksidom i konačno treći paranormalni fenomen. I to je bilo to za epizodu. Ako vam svidjelo, ostavite like, share, subscribe, a mi se vidimo ponovno u sljedećoj. Ćao!